Ya, sei sauno ia la Afioga i tiulanga o le foiwa ma watala i ko pena te whailangi le tumalo le Afioga i le tipsa ia po te tai foiwa tato Ekalesia i le lalolagi auauna le Afioga Pope Francis Samoa lava ia ma sofinagalo e tusai foiwa o le whaamoemoega uma e awhia i le nei fo'i tulanga o ele Ekalesia se I whanganino mai na Afioga whanganino. Whaftai nilo mai awa mo fisili o le afo. It's sad and it's good e maanga ia ua maliu ia le kupsa a o le whaangonganga fo. Why I said whafkai lo malo lo lewa ngase le Afioga kamapa ia. You know, le loko alenga whaenga luenga, but the last 10 years or the last 5, oka le ngase ua makua ko inga. Ia, as wale kiking whaile operation, le uko e catch apa, ia ngase ko inga makua. But o le loko le whaenga runga luenga, oka laka kolo ka pulo ka mapa ia le whingau. Kele pope leo yang e lufur kolu pope paulo leongo leanga o mai ngai maunga mangu au sala ia o yang e paulo le lua was regarded as one of the modern pope ia le ukula I mai Francis ele mai al ko inga is the pope for the people ele ngakal ain Ekalesia amakua waku alko inga le Mosalemi o Yukaia o Hindu o Buddhism makua I embrace ko inga lenga o le ainga Christian e o foi a kungu ele I o I aingi pope o le pe o Iraq I mo me kaua kwa alua ia Pope Francis. So it's good news lawa mapu la umano lo le o le o sanga tumau. But it's sad for the Catholic world. He was a good pope. Ole kamamo kangaka malava. Olu fale mai ma eu fole melenga la kumulbuli nei Filipino. Le alu me le kaunga kwa ke ia. Ma eu foi kusala ole ba inga le pule anga I Samoa pio. Ia pia ngai whafkai le kua wa koe fo'i pope e longa ia makai peia o kākou but o le whaangongoanga is regarded as one of the best pope le history le Ekalesia. He was for everyone e le whaelonga kangaka mea mumusu is pope e whae o le la wa valu kau sanga long soifuaga maanga ia foi alanga ia kau kua ia o le kale aku le mai apa pa ia kako ainga. It's sad and it's also good is resting now. O au sulinga na mata wile Afioga na fatinu ile tumapa ile na foi O le pope lea, he make a lot of friends, he make a lot of enemies, even within the Catholic Church. O ngol ko inga makua kakala e lua a kako vaai le langkusi mo le joy of the gospel. Malangkusi longa lima le the name of God is mercy. O kusi nga e mawai le fakur ko inga le. You know mele o Katoliko ki fai poipolo e fiwe kau kakala se fai poipo tawar ko inga mai sole we are making people suffer. Why can't we open a cases of fai poipo nga ele mfainga ko e fofo kakala e o langa ia hat o le kue e whaamanga le kusinga the name of God o le angalof. And he lived that belief. Fa'ama ngalo kakala kwa ele fie ko ke lo Katoliko wa too relax. For my kakala ai sa ola Pope France. O Pope John 23rd ma Pope Saint Paul VI.
lenga whaia le Vatikano lua, o le angava le Vatikano lua. Let's open the door, open the window, and let the fresh air le flow. But even though le level kasivo nguluongo lima le Vatikano lua, e sao Pope Francis, e le o kupuanga o le mau aku la fomo. Why I said he make lot of enemies. Sa wako inga kakala for my o le ngo le kua o angalofa. Who are we famasingo? Who are we should treat each other like brothers and sisters? And that's his malusi anga o le fusule le langkusile, the joy of the gospel, the name of God is mercy, and he lived that to the fullest. Kua kakala ele fuinga kala ko ingat kausanga nge lua olu lima. Ole kausanga le uperi and the 2 punch words or kausanga nge lofa mafa mangan. Ia le kaumfai o fai le pule anga nge Samoa pi. Ole fuinga kaumfai la unge kangaka. Ole kausanga nge let us love and forgive. Ia ola nga meanga le nga suingi kele o mea ia le la avak ngele case le ka kele fi kalangoa le mele o le gay marriage maule sarko inga mai ua ui e whamasingo ka alo whale si lesi. That's the punchword. Ka kalawa ila le Katoliko you know you touch or ko inga le fefe faile me o le alofo le kua mai nga whangau mai maleko o la ki le loe maleko ma kua I foi lo fai asiaki. Who are we to church le change e o ia o koe pala aia lo ke afsili mai kaka inga I eke supportinga le ngofo o Isaia ma yonge kaka whak se afsili mai se al pope ma ngai o lang keyword for mai o le kari lei le kua o le mafoka ko ma famsina a o le kua longa ingoa o alofa. That's the marisi anganga popele. He really preached the joy of the gospel. What is the joy of the gospel? E fai aku le lalolagi. God wants us to be happy and to be joyful. O le ki lain nga Pope Francis o le menga lela misi ai nge Katoliko ai o au ia o leva kele ngase fus a vaila la sala ista. He came out till what St. Peter Square e kakave ako le kalokalo mo kwali la va and he even musumus not from here kako wo lalo le ngali fo alo le Pope movio le ka amilo ai awe Lord is my last ia ke va ko kalokalo alenga mga o fo mai maloia lava ilunga I o le mele apia so oi fai angelo ia o ai we saw him back ko e o ngele akanga na failang kala lo kamala au ke lo afa sa mor kala pupe ai mama ke le im ka ko ila lo ka ko ia e mo walu le po movio le kaloka o langa last anga le Easter Sunday ale le ia lai fo le fiku ko lima le kai mi or kai o Easter Monday which is ang Afioga ko le ngamaliwa. So he wanted to come down, say goodbye kangaka ai vai ngai ka kai o ke lo ile au ele lo pope mo ka kala ngai o St. Peter Square. That's Pope Francis. He's for not only Christians, all religions on lala. Thank you. Nasa pa yung mag-aman na tuwela na yung pope ang numero fiyo. Ole loko, he's got the heart. Mano si vai foi lei nga when he became pontificate for the Bishop of Rome. Kay mile e kupunge foi le la ka kumakama na saulo walu le white smoke lo mo mo pope. Langa first appearance na faafelo ai lang kala lo ke mangkuman wala kulenga nga po i o mamao e Latina Americana wala ang sa may Argentina amai le pope mai o kalma wala first pope le out of Europe porque le o pope como Europa al first pope le nga mai Latin America ay ang ala ka kuwolong
o nga grandparents ka migrate mai Ikalia o South America. Alang a punchline ne o le mangai for the world. Alang kala muli my sisters and brothers in Christ, I'm here for you. You need me, come. Ay nga wala la ko inga lang nga. I'm here for you. O le fukam fai ele ko finga le o ya o I'm here for you. O ke pala ai ka kol pule anga nga whawhikau ni. O ke pala ai deske me o mai ai local po koe laf. But that's what o langa punchline nga mang kuai pe mga city. How can we remember Pope Francis? Nga ole Pope Francis langa kala nga whaile a makanga yung o wasau. Fafole paukani. Langa last word. My dear sister, I'm here for you. You need me, I'm here. O langa lainga nga leki nga mai. Iwai lang le Easter Sunday. Lai mga umakaka nga faatia maya kalkalo koe ave alo mo. Mai no. O ke fialo ilano yo. Le nga vayo lang nga fako famu mo le crowd. Lalaw sa walang kal. I'm here for you. Mga city, thank you. Ole tulang po ile tapen pinangaw le. Monday foi vai tai niyo yawa. Tumaro le tupsa. Ile Ekalesia la mai. La tapen nangal tini se fiera Afioga. Ole mga yo le Ekalesia pe fonga le kalafasa mo. Boka okoa se fala yo. Ele ko yanis ka penga. Kami lewa o mai kakingali cardinals ile lalolagi ako e fai me ka o le conclave o le mele pese aso mafau e o faakasi uma cardinals e lenke le fongi cut from the outside world e a ai e fai lako loku fai lako pre kakalo ar kakingali mau ki kilo le liso kakingali la ia o po ai ke mga o piki fapo. It's all secret vote ele fainisi nga le makus bakula ia va ai er komik ele fainga e popepe akasi ke malo ai peru you have to be outright majority ko aveo en pope me vonga len ku mai Francis nga nga faka milo ia Francis ia le fola la ko fa le mele a li fole a saule vote le se majority e ului le smoke a lunga u manam la mo mela langi se longa saule smoke pai lo mo el pope ai ke lo la le St. Peter Square lo e kum wa makakalo e fo ele nga o le mga yon me o cardinal le fela ko suma fo cut from the rest of the world me kol conclave e kung mo wala ko ka mafkanga the rest wo ele ilo man me nga o ko le mga yon me fa ele suma fo wa fa ma ele u fa sa mo le suma fo like a retreat is a coming together to kakalo ai le nga o kakingali la e kakalo folela lo lami a mo le so sale la saune ile Ekalesia Katoliko la sa Yesu le nga lo fa le divinos le nga fa anu ngile le kala le mako Ekalesia o misa sa umala sa kasiale fai mole fai ngamlanga kamapa ia o malolo lo sankuma ala so balai le ngile afon lima le fief fai ele lo pole anga everywhere the Catholic world each diocese archdiocese e fai se misa ka o misa fa Akiepikopō io kakola Akiepikopō Samoa pia e fai la misa le afon lima le svolai le ngile ele fa malo si e usa va i mangu ku o mai anga kakala kamai e fai fa kasile kaulanga of that's the Catholic world everywhere o kakingali e pe mo fa sili mai le unha solo o e fai la ko mele I hope I hope foi sau se pope e continues le momentum le mo fai Francis I'm here for everyone ele ai ni kwa oi ele fai longa e pope le Hindu le Buddhist le Muslim wow that's why is
popular ngā konga le Ekalesia Katoliko ngai ia ngā ka kai le fia o ngā watu whamai watu lax e kula fongo le kakala o mea wau. But we need that in the modern world now. Waso ia o kan whainga kula fongo le Ekalesia. But whafkai mo whafsin. Ya sa le so na ma mola o fiuma mai tama pa ia e fitao se fuilo tenta i mo le Ekalesia mo tu la. O kan whainga whafsin. O pawal me leo ke pikinga e au ia me le popelea. O langa kusi mua the joy of the gospel. Po le are whainga o le ngaluenga le iai wa saula po ape o ia soia. Ai wa ile whainga o le ngaluenga. Pakama kua le moe, you know, al whakekainga. Po le a le fuke ke launga le mako upu le anga le au Katoliko. Po le al whainga. Be joyful. A whapewa o le pakele. Or kaposa or be joyful in Lana. That's what Pope Francis been telling everybody. My bishops, priests, deacons, mako umalaw failo. Preach the joy of the gospel. If you cannot preach, get out. That's what he said. I live you feel lungan fa pakele, fa kaposa, fa filela, fa epipo, fa mavai. I say I bring bad news. Ya oi. Au fear I bring good news to Kakakalwe. O kalma. Walau lu ifela nai, au finalmenga le tua de Ekalesia Samoa. O leva mo ula ungan mako Ekalesia el whakakainga Pope Francis. Preach the joy of the gospel and be one. Ele sanga ke fa ko ya ko se fie ko ngaluenga media ai le o ke fa ngo no I can tell you if pe ola fo fie la ngaluenga ente malanga na lo fio il malio tama pa ente malanga il malio o le fa kali le pokalame o le aso a mai e fe kau ya ngalu le manka ki fo pokalame nge a mai o le o ke anga every e kawanga alu le sui al puleang e kaungo fia la le alu mao lo fe kus iskuki a kongo mono far kueo e kaung karko lu e leia unga o e kaungo fi ai kawanga alu pe a fa pe anga e o lo priority o Samoa i upolum savai mongo ma polima a fe kauyo ke a e kawanga alu evento e kaung ka au ke video kuia o lu kipi melu kong e fa sa pa ken mane pe awan Mangaya yung office, mangaya ko office. Ole tulanga foi le ilo malanga le mo tino mai. Ile tato Pacifica. Wai pina o cardinals ye a wai le pipili mo se. Rono vinga lai ma e tau ya pai ni mafio na on malanga tulanga. Ai wa fio pa o Kongo Pacifica e kasi arka kingali ka kosai. Lawai konga saya Samoa ai ko sil ka kingal pio a uma foi lá ia carino pain que lo po fiki por se com a lenga mo aka ko o kong foi musila ka cerca kinga penga foi auskaria o ngai fai region fo ka ko la region pensamo o carino ia ni patita mafia ka ngalo alupo wa fio ka minge ka ngo ka penga it's a hard work le foi wa fio fa fio se ka kinga li pio e meia ar kala ko inga soifu ele ni me foi no fi mal ka kalo eu que manga ele ka kinga li ka ko ngebe ka inga fio ka kalve mo solo mai ku ia mal fa lo ke le la tele la fio